أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي موسى عليه السلام එකලෙග ෆාන ගෙවරි රස් කලාංගිය දෙන්නවිය සුවරුගෙයින් එම්මෙ දශු දරජ ලිබේ මීහාගේ මන්සිලකී කොබාතෝය إله وحي كربي أي سورجيج أهولورين سورجي ونما فهو أن ميهك إم فهون أن ميهاي فهي إينا يدرن وين سورجي وناشة فهي إينا بنانة إيه ألو هدوا بود كربي رسكلاك كينا كنتوي ميستكون أبامي هونج منزل تك ودجة أدي أبامي هون كندرلي فاور نيومتن حاصل كوفيه එහිඳු ඒනා දෙන්නවේනේ දුනියේගේ රස් කලුන්ගේ තෙරෙයින් රස්කලෙක්ගේ රස්කම් ෆද රස්කමෙ තිබාය ලිබුම තිබා රුහෙන් හෙయ్య එහිඳු ඒනා බුණානේ ඒ හද්දවා බොඩු කුර විරස් කලාක අලු රුහිජ්ජාම එහිඳු අල්ලාහ් වහී කුරවානේ තිබායන් එෆද රස්කමකේ අදි එෆද රස්කමකේ අදි එෆද රස්කමකේ අදි එෆද රස්කමකේ فسونا فهارو اينا بونانه اي حدوا بود كور ورس كلاكو الو روحجامه اهندو الله وحي كوروانه تبايان ايا ايگه ديها گونوي ادي تباگه نفسو ايده كوم اچ تبايا وي ادي تباگه لولن آرامو كنده كوم اچ وس تبايا وي اهندو اينا بونانه الو روحجامه مي ಸುವರುಗೇಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದಶು ದರಜ ಎಮ್ಮೆ ದಲ್ ಲೆವಲ್ ಲಿಬೆ ಮೀಹಾಗೆ ಹಾಲತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮೀಹಾಯ ದೆವ್ವಾ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮತ್ತ ಸುವರುಗಿಯಕಿ ಐ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ದಾಯಿಮಿ ಗೋತಿ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂ ಎತನಕ ದಾನ್ ತಯ್ಯಾರುವ ಮಂಜಿಲ್ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂ ದುನಿಯೇಗ ಮಿ ಉಫುಲಾ ತಕ್ಲೀಫ್ತ ಮಿ ದುನಿಯೇಗ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂ ಮಿ algonmen ufula mi tahammal kura undaguta algonmen mi ufula buratan ufulani etana kattaka algonmen ketteri wani suwaruge hasil kurmattaka algonmen heo amal kurumuga murali wani ves hama suwaruge diumattaka ramadan mahuga algonmen mi aluka qur'an kiyuma algonmen ramadan mahu tarawih namaz kuruma dam namaz kuruma algonmen mi hifa aroda mihi fani ves suwaruge diumattaka algun menna Allah subhanahu wa ta'ala suwarugega algun men hin ede huriha kamen etanuga lavwa fave etanuga hitama kurumen nuwe ekamuga evves kamaka medu hin nutanavas wumen nuwe adi evves kamakan algun men bura ufulu men nuwe suwarugega oti hama ekani aramu kurum hin ede keun ta keun hin ede boin ta boin algon men hin ede emmeha ufatan hasil kurun suruge ga hame ken oti etanga wakikahala keumen algon men naka manayennuwane kaicche kaagen falavedanati kaicche kaagen bayyejje hidanati algon men haswa kannu jehe bekar wahaken algon men etana kunahane hinga hinga hunna feng aruta etangave dammatiga surugege ahulverin aramu kollan tibene ebbayaku anebbayaka wahaka dakkalu mattaka surugege ekaku anekaka libe niumettaka medu hasadveri wumevves nuwe igi wada gannawane surugege eki mihunge daraja tafatu namaves ekaka suwarugege elibe niumatuge mativeri kamuge sababun e anekaya ekamuge sababun hasadaveri ennuwana Allah subhanahu wa ta'ala wani suwarugege ahul veringe hitta tohiru kuravwa hittakun hasadaveri kam ves nangawafa suwarugega muskuli wumennuwe maru wumennuwe daima suwarugega ulawena hinhama jahuma ufaluga etana daan tibe fulun beenu men nuweto suwaruge daan
algon men ede horiha kame mui duniye ko algon men naka furiha men nuwana algon men ede horiha kame furiha mawang oti suwaruge hagigi kamiyabi yaki suwaruge narakang minjuwe suwaruge avvanun man Allahu kirita Qur'anuga wahi kuravani fahe narakang ekkiba kuravva suwaruge veddevi miha dannashe fahe emiha ko nasibu libigen fikan kashware kehiverikamuge waguti ufaledde echchekamuga menuvi duniyege diriulun nuveye suwaruge nuwata janna ege maniyaki bagicha suwaruge ki Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyamangen alunattaka ilahu tayyaru kuravva fawa inam duwahakues insanegge lolan nudeke ಕಂಫತನ್ ನೀವೆ ಅದಿ ಹಿತವ್ವೆಸ್ ನುಗೆಣವೆ ಕಂತತ್ತ ಎತಾಂಗವೆ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವನಿ ವಲಕುಂ ಫೀಹಾ ಮಾ ತಶ್ತಹಿ ಅನ್ಫುಸುಕುಂ ವಲಕುಂ ಫೀಹಾ ಮಾ ತದ್ದಊನ್ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂಗೆ ನಫ್ಸುತಂ ಎದೇಹಾ ಕಮೆನ್ ಎದುವಹುನ್ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ ನಟ್ಟಕಾವೆ ಅದಿ ಉಫಲ ಆರಾಮುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ ದನ್ನವಾಹಾ ಕಮೆನ್ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ ನವೆಯ adi kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani Allahu ta'ala wahi kuravviye timan raskalange hewlafa salihu alutakунnattaka lola fenifanuwa adi kamfata adu ifanuwa adi insanege hita tasavvuru ves kureifanuwa mativeri niumetta timan raskalange tayyaru kuravvime suwarugega algon men duha kues maren nuwana algon men duha kus bayyan nuwana muskuliyevves nuwana abaduwes suwarugega holverin hunnani zuwan kammatiga mikamang ishara kuravva rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani suwaruge wanteverin suwaruge waden nimumun goala mihaku goala hutte hama kashwarun teba mihun abaduge abada diriti mun hutte فهتيباميهن دوا هكوس مرن نوا هوته تيباميهن أبدوغ أبدا فريها مسيحتوغا دمي تيبون هوته فهتيباميهن دوا هكوس بيان نوانه تيباميهن أبدوغ أبدا زوان كمتي دمي تيبون هوته فهتيباميهن دوا هكوس مسكوليان نوا هوته تيباميهن أبدوغ أبدا نيومل لبومتي دبي تيبون هوته fahitiyabamihun duwahakues taklife nufula hutte algun men duniyege hayatuga masikke koranjehe wazifa ves danjehe algun menge baduha honukam filumattaka noni algun men dirulene tanen hodumattaka algun men hayatuga beenumwa taketi gatumattaka wara bura ufulanjehe namaves suwarugega algon men tibeni abadus chuttiga algon men duhakus suwarugega masikke kura kannu jehen evves burayen ufula kannu jehen dirulu man algon men evves kame kura kannu jehen kakka kannu jehen geetere saaf kura kannu jehen algon men ge khidumatuga abaduwes kudin tiben algon men khidume kurane nokarun tekek gotan namaves algon men khidume kurane bayaku Allah subhanahu wa taala wani suwarugega lavwafa man Allah wahi kuravani adi zuwan kamati demitibe zuwan firhen kodin eurenge khidumatuga buru jahanete tibayan ekudin feni jenama ekudinni etam mitana vihiruwali fawa ram muttaken hen tibayan hiwanete suwaruge wantaverin ebami hunge daantauge matige ebami hun tibe iruga hama emi hun beenum wa taketi e zuwan kudin asa emi hunnan emi hun hama hin ede horiha kamen emi hunna koddi emi hunna hin ede emha taketi emi hunna misaka bon eche beenum wa kama wana madi egotan emi hunge hedumatuga e zuwan kudinta ulene emi hunnu jihe evves kame kuraka suwarugega den suwarugega darajataka bala iruga suwarugega sateka darajave komme de darajege detere uda bima demedu have e darajege tafato eha ves bodu
ege tereng emme mati darajayak kiyani al firdaus jannatul firdaus ge matiga wani man Allahuge arushiful suwarugege korutaka balairuga suwarugege firdaus ge dashun hataru bawategge korutavve raha tagayyuru men nuwa fenuge koruta adi ege raha badalu naanna kiruge koruta adi bomi hunna miru mastu menne raluge koruta adi maamuige koruta ves himene men Allah kirti Qur'anuga wahi kurawani taqwa verinnan wa'du kurawwa fawa sorugege misalaki etanga tagayyaru kamennuwa saafu fenuge korutaka ege raha tafatunuwa kiruge korutaka bo mihunnan miru raha libenivi raage korutaka saafu maamuige korutavva suwaruge adi etange eurennattaka huriha bawategge mewataka eurenge veres kalange hadratun faafa fussevun hutte mi huriha ni'mat libigenwa mihunnai emihaku narakaga demihore adi keki huri huno fenuge buin eurenna bon devamun eurenge gohoruta buri vegenda mihunna effada vegen veheyye Allah subhanahu wa ta'ala suwarugege ahul verenna deve buima narakage ahul verenna deve buima mi de buin ala kiya mi misal jassavane kirti Qur'anuga den suwarugege bima algonmen bala iruga etange bimugawa velifutta veli hedifawani muta jawharun mutaki ei pearl ingilawwana kana hudukulaga wakko innane waran agubodu echen ei pearl adi jawharaki ei jawahiru ingirese bahum bunanama gems ei suwarugege veyyaki pearl adi gems etanuge veyyaki za'faran naki ei saffron waran agubodu ecche duniyegeves etanuge talamaki nuwata kaapetaki istabraq ei fashui tuni fashui de suwaruge gastaka bala iruga nabiya sallallahu alaihi wasallam suwaruge gasta sifa kurawwa hadis kurawani hama kashwarun suwaruge ga gaheveye e gahuge hiyaluga mihaku sateka aharu daturu koriyas e gas hurahennu kureveneye suwarugege ganduwaru takan algunmen bala iruga suwarugege binatan e ganduwaru tan hedifa wani rana rihige galun adi ein komme galegge deetere baddafa wani miruwas gadavegenwa goma kasturiyaki ei mask ataru hunnane mi waran ola ataren ei agune wani war befrun ingilawwana kannen mask ei waran agubodo ecche waran olakon hunna waran miruwas towa ataren ei suwarugege endutaka bala iruga suwarugege endutahuge daffu hedifa wani bo fashuwi ei silkaki waran agubodo echen ei wara madu focche wara lui focchen ei e fotiga ves hure ofkame ves hunna focchen ei mi duniyege ves hunna emme quality emme dem mussandi mihun beenun kora foti ei silk de suwarugege ahul verenge umura bala iruga emihunge umuraki zuwan kamuge kunnu kamugawa 30 aharu em vejjiyamun algon menge darim ves algon menves algon menge kaafa ves mi huriha algon menge aila emmen ves tibeni ehem wima suwarugega hama en umuregga 30 aharuga den suwarugege hurul inuna bala iruga etanuge ahulu verin ge ritikan saada viderege handu fadein wan alugun men ves sama eha riti wan adi suwarugege hurul inun ves eha riti wan komme mihakan emihakan de ambin Allah subhanahu wa ta'ala devwan suwarugega ei emihunna duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala emuna devwa fawa ambinge itura
emihunna suwarugega hurul inunge gotuga de ambin devvawane adi shahidunna hadis basfurtakun ge gotuga shahidunna haddiha hurul inun Allah subhanahu wa ta'ala devvawan men Allah hurul inun sifa kuravamun wahi kuravva gotuga ei heokam bodu riti iffetteri ekambalunge firinnan khassa wegen tibe ambintake adi ei feelige takuga faruda wegenwa ambintake men Allahu kirta Qur'anuga wahi kuravani fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan kalitan iffetteri hurul inun esuwaruge takuga weye kalitan iffetteriye ebunani e hurul inun ekambalunge firinna hame kani balane ehen evves bayaka nu balan e orenge kurin insiyaku wes adi jinniyaku wes ekambalunge gaga bihi fayennuwaye adives men Allah wahi kuravani ka'annahunna al-yaqut wal marjan riti kama safu kamuga ekambalung yaquta marjan fade yaquta ki ei ingresim bunanama rubi rakkulage jawahiren ei rakkulage wara riti jawahiren adi marjan naki ei muraka fenoni malgon men waran ufave wara riti ecce muraka eki ehennonto adives Allah subhanahu wa ta'ala ehin ayate gaves wahi kuravani wa hurun ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون adi kalira wariti hurul inun tibeeneye ekamalun rakkaateri kuravva fawani arammuittaka effada wegenne ei euren kon ulunu amaltaka jazaa ekkamugaye den suwarugege annawuna balairuga heduma balairuga etanuge annawunaki ei fashui adi gahanayaki rana ranai mui gahanayaki mutaki ei kurimves sama agondo kiyaden fadan ei pearl den adi suwarugege kaanaya balairuga suwarugega kaanayaki emihun ikhtiyaaru kuran libe emihun hin ede mewata suwarugege ahulverin keuma mewata wani emihun daantahuga tibe iruga emihunnan affora hisaba mewata ves wani emihunna gaak kureifa beenum vi mahama emihun beenum wa mewai hama bidegen emihun kaamvi adi ebamihun hin ede baavatuge mas ves emihunna kaan ebalibe egotun duuni maha adi minum ves hama hin ede komme kahala mahevves emihunna kaan libena suwarugega Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun adi euren hin ede mewage bavettaka mahuge bavetta timmanas kalange eurenna devva hushime den suwarugege buima algon men bala eruga suwarugega libe buimuge terega ara himene Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna mu'minunna men Allah wani mi duniyega ara buin haram kuravwafa namaves suwarugega Allah subhanahu wa ta'ala wani ara algon menna devwana kama wa'du wodigen egotun miraluga mastu men nuwane adi miraluga nuba wahevves nu honnane suwarugege teli tashitaka balairuga miharu mikaechissa boechi tashi gahennonto algon menna mi ezwan kudin algon menna mi taketi mi deni ema mi teli tashita hoge sifa ves Allah subhanahu wa ta'ala wani algon menna bayan koravwafa egotun men Allahu algon menna angawa gotuga etanuge teli tashita wani etere fenna ranunna rihinne rana rihin hunnane ekamakwes ege etere fennane men Allah wahi koravani etanga euren daantakuge matiga lengilagen tibe halogaye etanga avige hune nuata gada finnyevis euren nodekenete etanga gasgahoge hiyatan eurenna gaavegen veye adi gasgahoge mewata binuma fahi kuravwa fasiha kuravwa fave adi rihimwa kamwarutaka
fembo tashitakagen eurenge meduga buru jehenete etaketi billuri fadain veye rihige billuri takeke euren adadukon etaketi minwaru quranete ebahi etashitakuge bodu kuda mina etashitatta alafawa taketi euren beenon gotaka kanda alanate ebunani mi misalakan alugandu beenum wani waki waraka mi miwani buime bon ehem vejje kama wanam hama alugandu hin ede warashe e zuwan kudim ves e buin alani ves nujihena bunaka ves timanne miha waran alash okay den hottalash ehem bunakas nujihena hama hin ede warakashe e buim ves e ka echi ves emi hunna genes deveni den mihar warak gina ka echi ka wahaka dekkijja warak gina mi bo echi bo wahaka dekkijje den hama hitan arafane suwaruge ge jehena ba e fahane edda fahana kuran jehena ba suwaruge ge fahana kura kannu jehen mi duniyege mihunna niumettakuga wagotaki algun men e niumate beenon korima ege fahuga e baade algun men hinne de kommes kahla natija e fahar gas dan ekam suwarugega algun men kitamme warak kiyas kitamme warak buyas e boni komme hem bandu havegene vesno mi fembo agane vesno boni kiye kani kiye ves bandu havegene vesno hama ka hitun hama fembo mi e bo hitun hama boni ves anekka mi fahane daka ves nujehe emihun gaim beeru wani fene aharame mi duniyega dahilla gota gaim beeru wani fene ehma mi nuni emihun wayel lumun emihunge haje fudigende emihunge hashigadon mi beeruwa fenu gaves goma kasturi mask was mi dovani den suwarugege horihani umettoge wahaka gon men dakka iruga suwarugege libe emme bodu niumataki ko bato Allah Taala ge niumatuge goti suwaruge libe emme bodu niumataki adi emme furihama niumataki e niumatuge sababun suwarugege ehen huriha niumategge matin algon men handan nete niumate Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani suwarugege ahul verin suwaruge wadejje hindu Allah Taala wahi kurawani tibami hunna timan ilahu kamen itura devwan tibami hun eden heyye ebami hun dannawane iba ilahu alamenge muunutan ali nukurav mutoye iba ilahu alamen suwaruge nuwaddawa mutoye iba ilahu alamen naraken mutti nukurav mutoye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwi fahe ehindu Allah subhanahu wa ta'ala hijabu kashfu kurawwane fahe suwarugege ahul verennan ebami hun haddawa genguluwa ilahuge wajhu fula belumavvuren lobvetikam boduwegen wa kame suwarugege ebami hunna devigenen nuwane ehen riwayategga kiyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den mi aya kiyawa vidalwani lilladhina ahsanul husna wa ziyada heo amal kulami hunnan emme heo jaza hutte ei suwaruge adi ege ituravves hutte ei Allahuge wajhu fulu dekumuge nasibu mikaman ishara kurawwa Allah Taala wahi kurawwa fave wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira edwahum munutake ritiwe adivegen veye e munutahuge vede raskalange bala bala tibeye den algun men na den ufede suwalaki suwarugege mi mativeri niume hodan kinen heye hadane mi mativeri niume libeni kom bayakan heye hama gamus suwarugege niume mi waran agubodo ecche duniyega ves agubodete ecchihi emmena kanno liben masekke kuri mi hunnal liben egotun suwarugege mi agubodo niume ves emmena kanno libene ei Allahuge alutakun eterein iman ve heo amal kuri mi hunna man Allahu devwa ni'mate hawa nafsa dekola man Allahu enge vi maga rujuavi alutakun nan en ni'maten mi man Allahu wahi kura wafave adi emi hegge raskalange hadratuga hunnan jehe huruma birwetive emi hegge nafsu amille edon takun durkofi miha dannashe fahe hama kashawarun emiha ulena tanaki suwaruge
suwaruge ki men Allahu an iman ve ekalange amur furutaka kiyaman vi alunnal libe jaza ehem wima suwaruge ge mi daimi niumen alugon menna liben ovva alugon men duniya eha boda dahi vetive suwaruge duuko suwaruge guruban koffa duniya hodan alugon men uleni ki koranto duniyega alugon men libe niumata ki ei waguti ecche alugon men ganna emme fahuge foonu anekka denganna haro emme fahuge foona kannuwe aicche miyonnane nikumefa nuni foonu halakus wegen gadan alugon men eta masekkat ekkoggen alugon men eta laarien ekkoggen alugon men hada alugon men ge riti ge alugon men ege duko fa alugon men ebe jehe waki wegen da alugon men lobiwa mihun alugon men duko ebade alugon men ge zuwankan alugon men ge sihhatu alugon men nan eba biwegen ebade ehem wima alugon men hitam mewaraka masake kurikamuga wi namaves mi duniyega alugon men hagigi ufa verikame libeka shenne suwarugega alugon men hagigi ufa verikan furihama niyamen alugon men liben oti gelligen nuda ufa verikan liben oti suwarugega ehem wima mi daimi niumata alugon men dahivete wanvi alugon men duniyege waguti ufadakattaka daimi niumen alugon men eggotaka ves gurban koggen nowane kahf suratuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koravani emme fahu ayatuga suwaruge beenuwa mihun kantak kuranjehe goy man Allah wahi koravani faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada fahe emi hegge veras kalange ya baddal wuman ede miha dannashe fahe emiha salihu amal kurashe adi emiha geveras kalange alukan kurmuga evves mihaku baaveranu kurashe ehem wima algon men suwaruge beenumwa kamawanama Allahu an iman ve hama ekani Allahu an alukan kuramvi adi Allahu nahi kurevi emmeha kantattan algon men du kollamvi adi Allahu amur kurevi emmeha kantattan algon men kuramvi mihin algon men kantak koffi kamawanama man Allahu irada kureviya algon menna hagigi demigenda nimu mennuwa ufa verikan devwawan uriya be fulum ves midarus adohuma madukollagen inneviti tibe fulunge aguhuri wagutu kole devviti warabboda shukura da kuran man Allahu algon men emmena kives suwarugege ahul verin kamuga lavwashi man Allahu algon men emmena ves suwarugege daimi ufa verikan daimi niume algon menna man Allahu devwashi amin subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk